Hakakti, 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 Hakakti. Wan wan kupai kari, wan kloy, wan biang bat ngi, jebya ka Kongres Parti. Kloy kloy, wan artatin, wan bat bin am sadin, in om babi shu hadi. Kasan syar India, om syokum men. Nong wayar gajing mutung perkat klem da artatin ha gajing yung aga jing pan permission yung ada yung aga lat wo embentalang ha gani program go yung pi. Kwa au kelam khajak haktin Hindi ausar karo to o dawan nu naga vidwan gajat lani कंजा सर आप यहाँ पर आए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ आपने हमारे शान बढ़ा दिया यहाँ पर आके ये पहली बार ही मैं चुनाव लड़ रही हूँ सबको पता है आपके बदौलत से कांग्रेस पार्टी के बदौलत से हमें यही यकीन रखना है कि एक दिन हम जीत जाएंगे शुक्रिया इसके लिए ऑनरेबल मेंबर ऑफ क्लेरियट ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमेटी श्री बारिस्टर सुचन श्री मेचानकी डखार श्री विल्सन स्वे बद की वे कि वह एम हागनी का प्रोग्राम खमता में ले या उपखात्रल वमन कम विउ परलोक हागो पलंग ये पी की परलोक निगे जनमेट वो एम mentalang hagani program ko yung nga to kate candidate wada tipi kam kate bay lani kam ga payu yung pi kam ga parlok yung pi wada wanno hagani ga met hago chimbenta kam uya em gani ga campaign hagani ga met nong kong hi siango yaw blai wahai por watabian tang wada yo kam gani kabuksir wo em bentalang wakini candidate ki wa pair kam tam gani to ga platform yung gi chenrang da em kam nga gaman bay wo yale percha waki ong gile gakan thai man go go tlat bor wo yale percha waki te khadar bor tang ong e phi gate to ga jing siang tho bakla yung i ngani man go kam gate ga jing pan khriat phia ya waro ki kan thai wan gani ga jing mi yung nga man go kam ga nuksa kam ong tu ha chwa yung nga wakalam nga man go te ga nuksa ya ki bituan ya ki te ki kan thai ki widang re kedong ong gi i juri ha sotli ki wall ani so kan ro to siaw thami no chakman man yang akam kita ginong kener yang aman kita giwa em mga hati yang timun yang kenang yo yew la chakmat gijing yin yung anes ni man go jing job yung gikan thai ong e piperlok wa hile nga em yi nyo hago wa ong ne ngaw yele percha e gebru nga kwa au yi nim ta ga jing job yung pi nim ta pun ku bor e pi man pi kita gi sentu pho hagi harukom gikan thai man gi gam kita gi man pe yo pat gu yo ga yung ngesem jo ongi gamma kali em kuch phautli kti ile hai jo iparmani kam te hi gabe wa pat ga yung ngesem wa chet wa tu chabar le upat go hayung le upat go hage khi than le upat go ni nga le daman kam to nong mi khmat hago irin hagani election te parlok mkwa au himri ga por ga yung pi tang khajek man go kam ga jing lai luti yung ngau khanai pi go wi ga parum katu dadap list nem wada mano kam ga party workers go pura hago chakri pajba haga jing lai luti yung nga chema chibun gi jing e u ong e pi haga ni jing e man go gowi wahile kam ong e na perdi gini cerang man gi gowi ni cerang gi wa perchan yang ada yus kedo man go gowi gi jing e yang hile man na ong man kam nong mi khmat dakwa gi nga pendu na man kam nong mi khmat wahile wato nga to gejai kan thai ni yu bin gi nga da haras gi nga newspaper tang ong ai phi ngam kran din no gejing mut gejing thmu gowi dan hi wa ngau yi nya na minta gejai bru hi waro gowi khajak waro da tibi ya ga kongres da yu bin ya ka da kwa le open wirna ya ka chisindan tang ong gi kadale go wa bha ka khlen dan ya chiliang yau nu jai niam ya nu jai bru yau nu kata gejing maya man go gawi to ga bor ba yung kongres like dia ki bru chon gi ya ga party yung i even hunni ukudup ya gi bru yung i hunni ukudup ya gi tegi ong bagi opposition party yung i ki BJP naman ni kita ginong kudup ya ki wahile
i mem ongi wagi nim to di payu yung i ladaki asap ge i em ngi mesin uya map keliang hagani gezan met parlok wow apil sapi nga gejing kersan kenang ya ura api te gejing chia nagawi pertai jagawi pertai du ke kongres dan hi wa yu ap kete gejing penkuk bor haharukum la ongi ha krek ge ki la ongi ha garoi gapar ge yu ye de kongres ura kaman go kete ke parti go jai jai klem kete gejing chong chit em go le gejing siaw lem em go kete gejing tip lem la di ap nga ga bor ngale yo ye yo ukana ya kita ki he ki hanyuk i chini i em ka mi kita gejing yarap kam ong ne ga bai school kon yo free education yo ile kita pura puti wa makna na ni yo i kita ga jing sumar makna ke wak em kam do nga ga ke like ke jing sumar makna ke jing start ke teto kam gaman bengas nyao em kam bhaga upen ku ukan tu kan rong ya gani gari wa maya yong i ke 6 clear kerpat api pajba klem dan nyau ciliang jet yang kam kete ka kentai boying ha perdi kete gi por go lengkot tang gejing kerku yang pi uman go gejing kerku ba yang onggi la du bla jet u yang pi la jet pi yang ni wana klem da ong ne wanga artatino wom yo wud na pi u ong ai pi ga wud yang pi koridor bhago tip ga wud yang pi man go kete ga tiar ye le thna wo ye le percha ha ganu garukom wahile wa ong kamte em wa yi gau him go wot yong pi klem daga mon like du yong pi lada pi man piu jit yang ublai em lang chirup banga kenang banga umman kam ga be yong pi kam ga payu yong pi kam ga parlok yong pi wo yi ya dai pi wo yi ya rap ya pi haki benta go per parlok sachi sen kam ga jing pen kemo wanga kongres ke ye le ga nem tai yong pi da ai go le ga hospital kam ga tipi uni greens da ai gole gejap kat kam ong man tu siang suk da ai gole gani ke smart card ha go yo jing yarap i na men regale man go wi na jing yarap ha gi pajba kam ong jing sumar to wa kor pha ya igenu le wi ge tha pure puthi ye ki khnang wi opo gi chaga menta go per snya pha ai nga gejing kersan ge yong pi kam gejing kerpat hile kam gaman be ngam ye ya nu jor waki kat nu em gi kat nu ye gi te ki nong mi khmat wakat te em gi nga em ha nga do ga jing chania u ga jing maya nga tipo ga prathai wa ro go vilai go ga jing chania ong e phi la da phi jet phi nga ga jing chania ne go ga jing maya phi kongres ne go bun sin ong gi parlok par jor nga maya e kongres tang hawa maya phi kongres hilem ho u jet phi nga mano kam ga te ga leader kam ga te ga pe kam ga te ga nong mi khmat yong phi hago ya luti bi chaga tega luti gua pimut go pimang bi ngwa au kalam slam ga por lengkot go ti bale da kejam pi hagani mit gua ka kejam nga wa kur khu bi nga diga jing maya ga yong pi diga jing chania ga yong pi diga jing kerchan ga yong pi te nga le yo yi yo u ai keliang ketika jing maya yong pi kam kitu kimat ki bada ong u president yang go yut u le bhai pi la di ai phenga gani ga bo te ko ble chi bun u blai lang churu ko phi wo yen ne gani jing maya yang i nei por chi por ko ble wa ro phi wo em gani mit ko ble chi bun हूं कि यहाँ इन्होंने आप सबके बीच आने का मौका दिया। मेघालय में चुनाव चल रहा है। 27 तारीख को पोलिंग होगा और आप सबको तय करना होगा कि किसको वोट करना है और मेघालय का भविष्य कैसा होना चाहिए। nong chap ong usare pi ni message mo e kubleu yang akam gunong mi khmat wadai yo umi khmat naga sen congress jan yo la si waro pi de tipi e kublei kerpang usare pi hachiten yong congress party kam tam ya ki youth wings we kam tam le yaw rang ba chnong yong gni chnong we kam tam ya pi ki paj ba nong chong chnong। बहुत सी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। बोन भागी पार्टी की वादा ये ले ये खुन भागनी के इलेक्शन इनमें
जो पहले 5 साल जिन लोगों ने राज किया, यूडीपी, एनपीपी, बीजेपी, तीनों ने मिलकर जिस तरह से राज चलाया, किसी तरह का विकास नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और तरह तरह की कहानियां भ्रष्टाचार की, करप्शन की यहां सुनाई देती है। Hagi ni ki sistem da sanchar ki ni ki parti ki per ki NPP ki UDP ki BJP tang mem gi ye jing ban ra gi jing kala hapo ga 6 cleariyat we hiju ipor le haga is jainti ahi barok ga bi। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लगभग पूरे मेघालय में कांग्रेस पार्टी की हवा है। हमारे लीडर श्री विंसेंट पाला जी, जो आपके यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और हमारी पार्टी के मेघालय में लीडर है। Hagani por bada dep dasnya legal area ng Congress na hiju ipor le Usri Vincent Pala da manukam ng MP kamu MP wo yi wo sanchar hapo ka party yung i। मेघालय एक बहुत सुंदर प्रदेश है। Meghalaya to gawi naga state ko amit और यहाँ पर बहुत तरह की चीजें पाई जाती हैं। hapo gani ga jalla da yu bonjat bhag jing bhala ni ga jing miat yung gani ga state warok gawi। बहुत तरह की चीजों का यहाँ पैदावार होता है। सुपारी है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है और भी कई तरह की चीजें यहाँ आपके प्रदेश में होती हैं। bonjat bhag ki jing thung wa man hapo gani ga jalla ga yung pi kamu strawberry kamu kwai kamu pathi we yi ki bi। और जो लोग खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं, उनका माल लेके जाते हैं, पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो फार्मर है, जो खेती में लोग लगे हैं, उनको सही दाम मिलना चाहिए, एमएसपी लागू होना चाहिए। emle kini ki nong rep ki wa daya ki mar ba mar di yung pim em yo gi bisa ga Congress party wan ka kwa go yo ga jing su go biang ya kam gite ki nong rep। मेघालय का फॉर्मेशन 60 साल में पहले हुआ और ya ka Meghalaya hachwa nya usnem da formation ya ka और ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि आपके इलाके से आपके एक भाई यहां मेघालय के लीडर बनने के उनके चांस हैं। मैं आप सबसे यहां ये अपील करने आया हूं कि यहां कांग्रेस को वोट दीजिए, तो हो सकता है कि आपके एक यहीं से गए हुए कोई लीडर एक शिलोंग में चीफ मिनिस्टर बनेंगे। yani to kasi nang kong wadayo i ulidar na po gani ga tanyong i kamadatip i o Shri Vincent Pala wo yele o sanchar ya ka state yung i siya ba ai ga jing kerchan mo pura ya ka Congress party kinang yo ye ura e ga jing kala। अगर आप लोग जैनिका जी को वोट देते हैं, इनको जिताते हैं, तो आप इनको एम्पावर करेंगे, इनको ताकत देंगे कि ये वहां जाकर उनका सपोर्ट करें और उनके सपोर्ट से यहां आपके इलाके में अच्छा डेवलपमेंट हो सके और करप्शन फ्री गवर्नमेंट आपको मिल सके। ladi ai phi ga lat ya ga Janika sengchai la ninga wo mano ka munong mi khmat yang phi la niu punjop phi nga o ai le yang kam ga por wo pun kup da phi hi kinong kerchan yang khnang yo ye o wan ra ya ga te ga roi ga par ha ka snong ga thau ga yong phi। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और यहां पर तरह तरह के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में कई जातियां हैं, कई जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, धर्म हैं और अलग अलग लोग मिलकर
हिंदुस्तान बनाते हैं। Gani gari yang I tok gawi negeri wa ai ya gijat benru wo im ha har la ki rukom bon le kijat ki kenja wa em hapok gani gari yang I em le kam ngipnar ki khar waro kudup go ya kita kijat benru em le gini am ki wa per kam wa bo nuksa kam ki Hindu ki Muslim ki Kristen te ai go gani ga jing kudup he jo ipor ga Congress Party और मेघालय हिंदुस्तान में एक बड़ी स्पेशल जगह रखता है और हमारे लीडर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि यहां कांग्रेस की सरकार बने ताकि हम लोग हिंदुस्तान को एक रख सकें। Daman le kam ga Meghalaya tok gawi ga thau yang ga Congress gawi na ga jalla go maya bha ga Congress Party u Rahul Gandhi le da ongu wa u yo bor no ga Congress ha ga ni sanchar sachisin। मैं आपसे यहां यही अपील करने आया हूं Kejingwan yang ngan ne hini kwa o upan la phi ki pajba 27 तारीख को जब वोट डलेगा तो हाथ के निशान पर वोट लगाकर चैनिका जी को जिताएं और यहां कांग्रेस की सरकार बनवाएं। haga arphanyau tarik siau bha kerchan ni candidate yang I gajanika sengchai khnang yo ga jingjapura haga dor yang ga kti। धन्यवाद। जय हिंद। खुबलई। Kublai Chibon, Jai Hind, Kublai। Ai hawa ongi do em ke election bon sien I kam ba perkhat ba I mudur ba I dau chit I yaw teu nong mi khmat nei tei dau nju poi chinu em ka te ka jing kala hat no tha yong ngai yong phi o to ti ba phi le da ong jit u nong mi khmat to nong u mi khmat sket u mi doi khmat hok ha kam da snya mi tu garwai ma ko nong mi khmat ko nong mi khmut mi dong I khmat I kurua khlot nong te thik kam te mi u doi khmat hok ha I kuru khlot wan ap dewi phi ke ba I te jing yong phi ke ba ni te dau klam ai ni ar li ki phang ko Islam lile I yo lile mi ke jing yong I ba o to ba klai jit ek te nong mi khmat mem jit ek te nong thau an pan ban jit ek nong mi khmat do ong I phi ba bat kham tan ya ga ni ke chnong em ha ni ke ya ki ba war ro ki em ha ni ke chnong to jau tho I mo ga ni ke juk ba thum me ga ni em ka mi ek te nong thau an how ong I ke nong thau an pan yo em ka mi ek te ki start ki tip ki wa biang ya ke kertan pure am ki untuk jet I tang wa demi u kandidat su jet ba I ni bha bon sien I cha ngop I cha ngop I ha kaspa ka phau yong kitu ki kandidat te pat ba kam salan saro yang ai phi kam ju siao pha kla che kla thia kla dem no kap tu perkhat dari I nga phi jit ye ki nong thau an mesti mendewi ki kon yang ang phi chnu poi ki nga phi to kate ka man ret yong I kon yong I kalawe yong I kon yong I mesti man kawi le na baklai jit ha ka ni ka kenti poi chinu le dau sep ki kon yong ang phi empowering women. The Congress Party untuk kecintmu, wah, untuk kelendor, untuk seluruh yang kimande, untuk scam yang kita hak yang kam kita kimande, am yang kita hak urai, utolat, am kita hak urai, utapot, ini kini kita hak jigam kam yang imlang salang, ini kita tahu. Kam jone, tegak parti Kongres. Wah dengan betul kecintmu go, uyarap tangga lehaja tenta na gebenta longin kiwado ya kimande. Ini to pagina ketika first commitment na kita ganang commitment ng kong kecintmu biang ka na gebenta kipat ba. Teka ara ni dektan turang ng niga power cut free Meghalaya. Teka Kongres le amo kecintmu. Wada tibiwa hato kani ka 60 constituency giyong I kan like ne kami ne to em kam tambo
ngajan pi kan ki mandi man pa do yu bikat mu ka chinjing jar ka lak yana yo ya ka lak la por pot ya pe boch tiyaw por ati yaw biang na daga jing supply ka ni ka lak tapi Congress party yang boleh ka ni ka jing tnu ya u supply ya ka lak hak leng ki chinong ki thaw hak leng ki yung ki sem pe u deploy da em lek ka jing tnu ba wow e go arti so kan touch ni man lakas ni man kapor upan yo ya ka ni ka lak cha pero ki yung hapo ki chinang Meghalaya am ki chapang ka election ngada jan oro bi na pergi ke yang pi tibati kayu jumut election jumut ke jinjut ya kinong mikmat ke pera ya ki kam chinong kam thau ini hati sen ke pera tanpa tahini por election jumut po ke jinjut ya itu undang mikmat uwa sakit lagi kita ke jinjit tawa khot tawa suba ke jinjit tawa koridor hidup kata kini ke jinjit manda ke vina kita ke bental ada jingim ke yang i ikiga utanga ke jingim ke yang i to lamba ke syamsar kadar iwa lamba ke bental gerai kapar kita ke bental ke yang i tapi singkilian ni lawan hato ikan bijak bro hato nukorkom jadi ya kidong mikmat kiwa na juwala election kiwa na do job kan juwala kiwa daw na election ki bonjak ki jimlong jimman kiyong ti em kitang gidol na kita ginong mikmat kiwa mikmat Dakamansin syarham, dakamansin jingkrang, dakamansin jingang nut yang ki, upiak kampat ba, dakajingang nut yang ki, kamu jadi perkat perdan tolak tolu tinggi, naga benta karoy kapar, yang kecil ketau, yang keimlang salang lele yang perih yang i. Emnya kita ngidul ini kinong nikmat, kiwa yang pantas, tang naga benta, yo kemas pa ulade. Tang nagbanta benhe pensan ya ke bisnes ke yongki tang nagbanta raibu ya ke longung long sen ni ya ke kendan ke yongki